de nim se mbabu bebre na se ma bebre ni mmemu abebre na ye di dwa ewo traffic mum eho na ye di pay sika e de hwe ye nso na ye bedi akoya no na we na bayiwa bi akaso a wotonton niema ewo traffic mum na wotonsuo ya wotonsuo traffic na ka bi e park na wonyem wafafuru na wosanton ade na chese aka obi akoma wosi obi ejira ne car e frɛ no sa bayiwa na ade na oyefunu eboso a wode ton nsuo ana na ose a nsuo na meton na medidi ehwe se bia kwala oda meyam ne emi se papa nso eni hu ai obi we na prefer Kofi Oduro obi eni na ntem sade jaba no ato no so nti obi humi no mobo e fa no e de ne Kofie abawe pache se eye nipa na wo fa no wo high dine man no na ye funu e di 7 months enti wo high dine e ma no tire mo akopem tama wo ye na nti wo ye no e wo kan no obi ama na efiewra na de ne koi hospital enti e de ne hospital ne efre nipa na wa high dine na ma no e say oh nyame adaro mama wo nyame sure bebre poso wa wo me ba wo ba ye wo se a wo ba mi wo se ni nsam aye yellow kakra mi wo se ni nase aye fita wo se sa mi hu o ba kan ni so wo no de wo hu se ne ba no bibisa aye na mo sister no ko high dine no man no e kire se wo hu difference bi wo ba no ana na mo twen me de ne akola no e ko hospital ba me so sister no high dine ma akola no ton nsuo no se twen me wo o ba ta na wa wo no twen me wo fie na me fa akola no e ko hospital mra akola se wa twen o manti fiewra no se da bi me na me ne otifi ha na de na obi be fa oba na uja sa na wode ne kona asem we e na bi abe fa me fiewra ho ntimi makwan na hwehwemu patches se sabre ameka sei eye sister fo me ense bi ne bo po sa ko mo koton akola yi ade agi sika do so process ya Ghana aye she nti wo pesika e de akotu kwan abobra na te sa akola no wo ma di na no dada wo yefunu no e wo traffic nim e nti wo ya no wo pe kwan bi so sa ko mo koton na so sabre kasha police fo nse so sa maiwa me ense mu a ye di abanka ba guo mo nsa no say sadia oba friend sisters bi aka hona wa boa me say me ko hospital na me see you na de chie na sisters no omo bae no mo je me maternity card antenatal card nti enu mu ono na me start ko hospital ewo Kaswa polyclinic me ko no emu 2 days ono kwampo amame ankom baby amete o mamete na guest house for 2 days nti enu mu no onya adan onya adan ma me no frɛ me na ye me ode me ko ye omo de me ko na me ko tena mo no ne 1 month na awo kan me a me nko na mete nti ya ma me frɛ me fiewra na ode me oku ka na ode me ko hospital ade abechi no na ma wo wi nti ma wo wi a ye de me buy den ama me breastfeed ma ade me breastfeed na anche bia tama ye ba na ye frɛ omo se ye ko hospital nti anko omo bra nti emu ono anapa na na omo bae no na omo betua me hospital bills e ma omo betua ma me na omo discharge me that very day sa na Sister Eunice no ekita me ba no ene me niama a me de ko ye ode me ba no ofro obi friend na ka che ni so ofi Kolebu hospital a mimi nim di baba ya oye nti owa mu wakasa na omo ye line na Sister Eunice ne de me ba no e ko ye so ode no ko ye ni bienu na aka no na omo de me ko ede bi ko fie we do fie no na me fie ra bisa me se na me ba no wan na me se omo se akwala no oyare nso akwala no onyale oyale a anka doctor fo omo nka se me nko fie nso omo nti ye wo wa me de menti ase na maame no koye a ade chinye Sister Faustina ba me fie na ye sa de bia me ba ho ye me bu kokura mpo a me de ko hospital wa ne nchen nti de bia ye na I say ye too much omo person omo ten ni asem no different na me say me de menti ase ti omo ga na say de ya bra na ye de
almost efe die edu baby no efe die almost akwala no wo akwala no free mu ya nti emu no na we mefiewura enani bre se nani abre na asem we die efa no che se awo ka me no ono ni nipa ebeda no so no de me for hospital nti no ontimi ma bone de enkoso nti enumu no na mefiewura se oroma asem no ya hwehwem ene se Emaba wa mako miensa ena kaswa domestic violence and victim support unit DOPS4 ensa akawom ni odikan eye Magdalene Nana Adwoaboafo owo mfinhye duonu enwotwe Faustina Baini ewo 32 years ena Eunice Kumson ewo 36 years na ene ye kyerese wo mu eye kyerkyerefo ebi ya kyerkyerefo ewo Ebenezer High Academy eno eye private basic school ewo Fako Kaswa na same way wopenin da ko enekura dictionary no ene encyclopedia no wo biemu to wo say ya ne enam so akaswa oh kaswa kananse an enwumere me betena asenkrofo so oh yete kaswa ho nsema chepa wopenin na ye den na nwumere wo bi se ne bayira ye nkwohwe yese ane efiri kaswa na eba na kwala ne maame ankasa waje bre ne adaje Abigail Addison ene ye di nkomo ma ye nkotie ne maame ne mra ye ba ye ne opani e di ho nkomo wa boa me se medical hospital na me see no say sadia oba ni sisters bi aka ona wa boa me se medical hospital na me see you na de chie na sisters ni omo bai no mo je me maternity card antenatal card nti enumu ono na me start to call hospital ewo Kaswa Polyclinic me call no emu 2 days ono kwampo amame ankom baby amete o mame tina guest house for 2 days nti enumu no onya adan maame na ofre me na ye me ode me call omode me call na me cotinem no in 1 month na awoka me a me nkwa na mete nti ya maame frɛ me fiewura na ode me okuka na ode me for hospital ade abechi no na ma wo awie nti ma wo awie a ye de me buy den ama me a me breastfeed ma ade me breastfeed na anche bia Meda asese wo twa akua ntwa enawi makra